Enhero berpendor boraman lekapo. Yang asam dengan kuidang keduan berbalong mulai. Kaboram haupa berhaku berdeman simbakui. Kumbak lalong kabang menikong cumenta para bos senam amin. Enhero berpendor boraman lekapo. Yang asam dengan kuidang keduan berbalong mulai. Kaboram haupa berhaku berdeman simbakui. Kumbak lalong kabang menikong cumenta para bos senam amin. Enhero berpendor boraman lekapo. Yang asam dengan kuidang keduan berbalong mulai. Kaboram haupa berhaku berdeman simbakui. Kumbak lalong kabang menikong cumenta para bos senam amin. Hakakerten pa pun manusia bakui amin. Ukpa sunyi wa dre kalong bakui keteng sunyi. Kanwan kahima sunyi kalong kamon sunyi hakilo kumbang. Toai nintang simbang sunyi balansi. Patuma pikirkan sunyi. Kumbang nima kibale sunyi. Perbuatan kami di syarif bersyur. Hinrei kepelat ni nakasmiu amin. Kublai kumaria kabada bajinai. Uttarain magpahara ko yung mga napagkikit hai. Balagat ko sa pojong pao Jisu. Kumaria ko yung kibisyo sumulay duway nagda sumikinampo. Menda balagat sinap sumiyami. Ngangay ho play pa berbor baro. Nong tao kabanen pagkakindaw. Bala Jisu Kristu kun pamarway Jisu. Uttarain suni. Ya balak pun bersiyang kabuy. Ya balakhan kamaria dari seti. Ya syairin papan Dios bilangaris lasana kunayu ulaya belantabiru ulahya shibaya hakasni kebalai meman kebaya ulakiu shabne shong shaman ulay pawan borbaro nang taon man pananisha ulay kebaya nange tamusi pakuy hakaman karbe pakuy hagajing slab kidukuy hagajing mabi kipo hagajing pipat kado parajing yambam jukod amen kokpa bang jukod ngagatwa hiri kakan bagasang kamansi hagajing lamulay kod bidya sosagin utray kendra jimi Jisu Kristus manpanyang kabantay kipo jimi patjang kudre karo kawe namar kajing shashitam pakadesajin toy sneya niya kapatay namar kajing shashitam pakadesajin Toy sneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kadesaj Toy sneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kadesaj Toy sneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kadesaj Toy sneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kadesaj Toy sneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kadesaj Toy sneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kadesaj Toy sneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kadesaj Toy sneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kadesaj Toy sneya ni kadikapatay baro kukpa bamjukot ngadwa hune kaman pagasang kamanasimbal jenglam mulai buri ide jomni utray kendra jumi Jisu Kristus panbiar kendra kop jumi jaga kapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro namar kajing shashitam kodet satum to isneya ni kadikapatay baro kokpa bamjukod ngatwa hune kamenat kasman kamansimbat kajing maulay kun mahitay jumi utray kendra jumi Jisu Kristus manberian kehendak kipo jumi pajak kapatay baro namar kajing shashitam bakodet satum
na margăcișaștă măcărdisagiu, Toisnei berbapan kibashitam, 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 cobleva cui, Cobleva nuo, cobleva incinam, Toisnei berbatai berakawai, Cobleva cui, cobleva nuo, cobleva incinam, Toisnei berbatai berakawai, Cobleva cui, cobleva nuo, cobleva incinam, Toisnei berbatai berakawai. Tadi juga jing sledging blade baka soin akshara magpapang chukut. Toisnei berbatai berakawai, Kajing sledging blade kapuram bakrautam. Niaroi kajingkrau chongni, Kaju bab ngasanya hami. Nashanya hami, Kajing sledging blade kajing mayabam la shampang. Nashanya hami, Kajing sledging blade kapure baka soin kajing mayajang katriniti baku. Nashanya hami, Kajing sledging blade kabam laban shampang daki bru na daki angel. Nashanya hami, Kajing sledging blade bami kajing imbat kajing kemen. Nashanya hami, Kajing sledging blade bakam korban kapaneng. Nashanya hami, Kajing sledging blade katulong kikam pelabat kajing pelabat ro. Nashanya hami, Kajing sledging blade bakat tebe kepercaya baro kowe. Nashanya hami, Kajing sledging blade bawan hiasa kepercaya karut kakten balawan nondo. Nashanya hami, Kajing sledging blade bami nekarin mau kodonuru Jesu. Nashanya hami, Kajing sledging blade badan hapok kodonuru Jesu badap jing sledging tameng kinongpo. Nashanya hami, Kajing sledging blade badan haki karis bakun. Nashanya hami, Kajing sledging blade hakbasang kabalang bakun. Nashanya hami, Kajing sledging blade hakabaptisma bakun. Nashanya hami, Kajing sledging blade bapeman hokin. Nashanya hami, Kajing sledging blade basendrana kajing yemjuni. Nashanya hami, Kajing sledging blade bakurok yeni kamtamat mir kajing yaw. Nashanya hami, Kajing sledging blade bayangi kajing imbane junong. Nashanya hami, Kajing sledging blade badoran kabat ni haman ki benta kajing yemjuni. Nashanya hami, Kajing sledging blade bayadayangi nakarin dujog. Nashanya hami, Kajing sledging blade katia kajing kelaga bamor kinong papa erunu. Nashanya hami, Kajing sledging blade kajing lengok ki anyar bat kajing pom shampang ki rupu. Nashanya hami, Kajing sledging blade kajing bomla shampang kajing maya ublay. Nashanya hami, Kajing sledging blade basayang ni kajing jinjar baro. Nashanya hami, Kajing sledging blade katolong kajing sobat kajing kemen joni. Nashanya hami, Kajing sledging blade bakoring ni kajing sudasha kajing imbashisha. Nashanya hami, Kajing sledging blade bakutabi baro ki manti jogu. Nashanya hami, Kajing sledging blade kapansinga jang baro ki jing tawu blay. Nashanya hami, Kajing sledging blade kababaro ni yo jing isne. Nashanya hami, Kajing sledging blade kajing tingan bertiang kito ki balang aman sim. Nashanya hami, Kajing sledging blade kajing kermen kito ki baru jing kermen. Nashanya hami, Kajing sledging blade kajing jata kito ki basyam jenjar. Nashanya hami, Kajing sledging blade kajing pelajnya ki kelam. Nashanya hami, Kusenabat ku ombat yo ki duduk Jesu balong katme kajing sneyengi. Nashanya hami, Kusenabat ku ombat yo ki duduk Jesu balong katme kajing sneyengi. Nashanya hami, Kusenabat ku ombat yo ki duduk Jesu balong katme kajing sneyengi. Nashanya hami. Father, Son and Holy Spirit, we praise you, we thank you and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. Thank you, Lord, for all the blessings which you have showered upon each one of us. As we are in your presence, we place before your Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious and the faithful. We ask your blessings upon our diocesan Stoin, Bishop Gilbert, on all the priests, religious and the faithful. We ask your blessings upon our retreat center and all its forthcoming programs, especially the forthcoming inner healing retreat and all the programs of the center. We pray for our parish, all our parishioners and all the programs of our parish. We place before you our school, our teachers, students and their parents. We surrender before you our fathers, Father Joby, Father Lijo, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus.
Let our presence in these centers bring blessing to the people around. Through our very life, many may come more closer to you. We ask your blessings upon all the people, those who are suffering in different ways, those who are suffering because of the natural and man-made calamities. We pray for all warring countries, Russia, Ukraine, Israel, Palestine, Iran, America, and all other countries. We pray for the terrorist groups, all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the lives of many in the states and in the countries. We pray for our persecuted Christians in all over the world, especially our brethren who are in Nigeria, Uganda, and all other African countries. MP, UP, Gujarat, Odisha, Chhattisgarh, and different states in our country. We pray for all those who are sick and suffering, especially all those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, heart, kidney, and liver problems, those who are in ICU, those who are doing dialysis, and all kinds of contagious diseases. Extend your mighty hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We ask your mercy upon all the departed members of our family, our congregations, our parish, and all those who are known to pray. We place before you all the childless couples, the couples at the point of divorce, the sick at the point of death. We remember and pray for all the youth, those who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography, and all other kinds of bad habits. We ask your mercy upon all the children, those who are wandering in the streets, those who are no one to look after, those who are kidnapped, those who are abused. We pray for all those who are joining us in this online service. We pray for each one of us who are sitting before you, surrendering all our intentions of the retreats and all the forthcoming programs. Once again, we raise our heart and we praise together. Hallelujah. 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 En je roi utra Jesus Christus,